เก่าอะไรประมาณนี้ครับของพระเจ้ายาลงนะสร้างในสมัยก่อนสร้างทั้งหมด32 ปีนะครับตั้งแต่องค์ที่1ถึงองค์ที่2นะถึงสำเร็จนะครับเราไปส่วนน้อยนะครับส่วนที่สำคัญของวังนี้นะครับเพราะว่าเราไปทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้เวลา1 วัน1 วันถึงจะไปหมดนะครับนะทุกที่เนี่ยครับนะพื้นที่500 ไร่นะครับทุกท่านนะ500 ไร่รถจะจอดอยู่ที่นี่เดี๋ยวทุกท่านเดินตามผมก่อนด้านในจะมีช่างถ่ายรูปมาเดินที่รถเนี่ย9 โมงครึ่งนะครับนะ9 โมงครึ่งให้ครบนะอย่าลังเลนะอย่าเลทนะไปเนอะcái từ mùa rồi mùa xì nè rồiไปmùa xì xe của là gì à cái này do dễ thì hưởng gõ tôi lòng có lòng có ở tôi lòng có nhà ở tôi lòng nhà chơi thì chơi chín đó tôi nó bé xí chọn về mùa xì nè nó bé mùa xì nữa còn nó cho có chơi mùa xì nữa mùa xì nữa bé thiên nhở đó là mùa xì nữa bé xí chở mùa xì xe là gì bảo lấy cha nữa chở bao nhiêu cô là gì cơ lấy thế nữa bên đó là gì thế tia theo để tôi xe luôn chỉ một lần cho là em mua nè đó chỉ to là to không ạ xì nó xì chảo nó bé một xì xe một cái chờ rong gạo kia nè lúa vạt nó dây lúa vạt đây là tiền rong doอยู่sát tàu đó chỉ tiềnอยู่thọ nó nè là hay nèอยู่sát tàu đó chỉ tiềnอยู่chuột thọ tiềnอยู่tàu trầu liอยู่chắc kiện trâu nó nè là hay nè rong gạo kia liêu chợ sẽต้องป้องหัวหน่อเจ๊เจ๊สิตาไทยในใช่เนอะโอ้ปลาเจียเขาต้องเชียร์ปลาเจียนจ้ะปลาเจียนะตรงก็คือเลยเนอะเหรอนอนตรงนั้นแล้วเราจะชับเราเลยเนอะเจอตรงก็ติดเตี้ยตรงก็เห็นเนอะđể chọn cho là bé mua xi nhớ trâu lúa vạt là nó lỡ rong gạo sắp lỡ nữa nó là non mà rong gạo hàng liêu rong gạo hàng nữa cái chơi nó sao phân đồn em phải có cửa tới bạn nhắn lên đi chú đang ngủ tới bạn ôi thế nó mở cửa muộn rong gạo hàng nó lúa vả sạch xịt hàng nó là nó cho có sợ tao đó chi để có vừa tao thọ chỉ có tao trở lại có lúc sẽ xả nè